Binus 7 along Arnikang Samabirta Thanbang Sami Bismai Disopi Non-Birta Thepipen Arjita Patumi mate jangmi chekluni phaing koya arni jurpo enjoy hinben patre pipon si langpher lapen hawar kyat MSC constituency arlo kadukobe bang pharuhini so se klim sumara tuma phan akijoypen choypen ronpon la sojai mek along langpher constituency arlo nihang phonglok pet ahawar jengbi arong choi ang terong arong long hansi arong sar ettimung arong kendra singh teron arong katong terang arong lapen hawar kyat constituency arlo okireng ahawar teron arong pen kyongdung Kuboydet klim somaratum choypen nang chitong News Text Report Binus 7 Non-Birtang Tonpen Arjita Vàng là môi đã ăn. Uniform lagi, teman school lah, kerja ibu. Jangsi government school jangsi nak cari kote, government school jangsi tak ini loh. Jadi, kita me command school lah maka uniform isi kita hai. Kalau tidak pakai cuci pun Kita uniform boleh ni teman kita orang kali, tapi itu pakai. Aku bagi mana orang mau. Apen, orang ni teacher lama ke, ajak ta din kau yang lebih, aku kan itu measurement ke entahnya, iwan kali dia. Jadi, food berle, jadi iwan kali dia macam ini, selama ini orang ni loh, ikrar itu masih tak ada apa nama. Kenapa? Yang enjoy hinben, cuma pahala saya kerja dia pun, jadi jangan senang buat tak. Ini saya dah kasih dia dulu, tahu tak? Jangan nanti. Itu tu nak, itu tu nak. Ini jangan terima. Kita dah dulu pak. Lah, keluar pegang jangan dah. Nak kelak tak kau apa? Tambah boleh kalau mau tambah boleh. Thank you sir. Ini.
Bisa tuh kalau. Oi, bisa main tahu.